Prijavite nasilnika. Ne dajte mu da vas zlostavlja. Važno je da ga prijavite. To su poruke upućene ženama. I kada odluče da to urade, od 10 prijavljenih nasilnika, čak 7 dobije samo usmeno upozorenje. Bazirano na analize sudske prakse, takođe da su učinioci krivičnih dela često imaju veća prava i bolje su zaštićeni u sudskim postupcima nego što su njihove žrtve. Tako da može da se kaže da država od žrtva očekuje sve, a za uzvrat joj ne daje ništa. Već duže vreme u Srbiji imamo i zakone i strateške okvire koji se zapravo ne primenjuju i to je centralno pitanje. Istraživanja pokazuju da postoji ogromna razlika između broja intervencija policije, broja podnesenih krivičnih prijava i broja osuđenih lica. Mi smo u ovom izveštaju ilustrovali to preko 2 slučaja koja su se desila, dakle, pre ovih majskih slučajeva, znači preko slučaja pretučene žene na smrt zbog televizijske emisije DNK, za koju su mreža Žene protiv nasilja tražila da emisija bude ukinuta bez ikakvog uspeha i preko slučaja ubistva žene koja je posle proganjanja, koja je imala mere zaštite koje su kršene, na koje policija nije reagovala, ubijena u centru Beograda. Onda smo u maju imali u 2 dana zapravo ubijeno 7 žena. Ništa bolje ne prolaze ni žrtve trgovine ljudima. Jedan optužen je osuđen na kaznu zatvora od 1 godine i to ne zatvora nego kućnog pritvora, znači za trgovinu ljudima kućnog pritvora. Oštećena je seksualno eksploatisana devojčica mlađa od 14 godina. Pomenula sam vam 865 identifikovanih žrtava trgovine ljudima u Srbiji od 2000. Jedna je dobila kompenzaciju ikada. I to posle postupka koji je trajao 7 godina. Ono na što smo takođe reagovali to je da se odjedanput desio ministarski sastanak, ministar pravde, unutrašnjih poslova i socijalne politike i da ono što je izašlo iza tog sastanka zapravo pokazuje ne samo da ne razumeju u čemu je problem, ne samo da ih nisu obavestili u čemu je problem, nego da predlozi ne rešavaju nikako taj problem. U zakonu o policiji još ne postoji nalog za hitnu zaštitu, prema kome bi oni imali ovlašćenje da nasilnika odmah izbace iz stana na 2 nedelje. Građanske parnice samo za izricanje mera zaštite pred prvostepenim sudovima u Beogradu traju više od godinu dana.